It's okay, it's okay. What are you trying to convey? What message are you trying to convey by coming here today? What message do you want to share? Say it in Garo. Chúng nhà trong đó là hôm nay mình đào luôn travel rong để bay mình chúng nhà giàu xong rồi nó sẽ xuống thành nhà mấy này ya phụ đấy vậy ba phát triển ở bên này chắc là ya aku được nak sam di mengba đào ya aku phát triển asin Bangladesh ni aku patra aku ba sim rong sa xuống khảo nak nasa ya ang chi kuni tu mai ni atun long gen So true. Jadi dong, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेकर और हम लोग जैसे कि आप गारो पुलिस से सबको मालूम बताएंगे कि हम लोग आजकल तो मिडिल क्लास सबसे टॉप है, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़ा है. अगर कोई भी आएगा भी हम पता नहीं देगा. ये हम लोग का वादा है सब गारो या हम देखो हम छोटे गया क्योंकि Syakani kasgi kebangi kum kejat benriu uhnya terap nidam banai ke support namta ki perlok acek ki belaiwan lang hangni hamot pran kamat yakran lane kamiting hangni kanok phajon skimda kelong namar kajing sa yurat kajing sa dampor jong kitrai muluk hangti apa Rilom Garo ngakentong ngakot padiaweripi syaman sang kamiting ale wanno hangni pinyo man sengap masyashkor ayu kari ba kajai benriu ayu kastiat meklia kadon banong lingba jongpi upat ba ubabun balang sasisien ngakot ngayawer ya ki parari ki paramer